Sitting line. Minye ka ngoma ene sihlangana A ku ri event yin'wana ya Gap yala mabopane hala. Gap lo a ti thatu Marimba. skip abasati bana ba penga skip. Ye waluya. Avana. Ye walu hlulela abasati bangwe skipa. I used to perform that song. Yeah. Nia agigini a performance mulera ri 1. amba mola ki Ani holo. Ri I 1 wonder ma ka va swi vula repeata. Va loko no ma stage ma ku vuya. A ti dlanga roko mara sweswi loko ni ringisela ni ri yo. A ku ndleka yini mara kwala. Industry leyo ngile ka yona yi-email yi dominate Na ku yes ani swi koti ku pressurize ti organize. no kuna hungu la ri nga kona so kasi loko hi vona va kha va ri kona ka gigi n'wana na yin'wana va pressurize organize Hey, Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta yi rhandza. kujena ya 82 ikhale ro tshweleni ngwaye yeah se leka 82 wa documenting tana vanhu lava va nga na swo karhi va swi endlaku Ashgazini. kumbe kwala ka ndhavuko wa hina wa Vatsonga Yeah. a wu fanelanga u va ri xiyimbeleri kumbe xicini as long as he contribute kumbe nganga Yes. u fanele u va xin'wana na xin'wana Yes. xina xi tsakisaka and then hi ku vitana ta byela ku ro na mani nese va kola mba vonini bete chanya mpimisi ya mi ku rhumela na mara before that ne ku na vanhu van'wana man mata ku ri mi tshama kha mi viewer every day mi watch every day mara I'm subscribe eish please subscribe am thlemlaka mi like ne and then loko yi dropa ndo to ka mi nga lose chum loko yi dropa because loko hi ri na subscription ta n'wina hi kota ku ya mahlweni tilo loyi endlaka hi nkarhi wa kahle so loko mi nga subscribe ku va na problem ene ku na swin'wana muchayeleri ku ndleke yini tsakisaka loko ku ri na munhu lava ku lovola ne mi nga va hlamula mi va vekela lambi hi twa ku yeah very yini hi live phela va fanele va swi tiva ku hi live on air va le moyeni hi hlamula hi ku hey mi le moyeni ka Shangan Gang Mi nga vileli. sakova mali va nga lavi ku hikwala Hayi mi nga vileli. swi nga yi khumbi ngopfu okay ana a ku na hi na competition la Shangan Gang malovolo hi na byalwa bya xibakela ta yini xibakela un'wana wena ma ta yini xibakela Xibakelo. xibakela Xibakelo as nindi. byalwa bya xibakela ya ncindi ma swi ta ku yini that's why ku ri na vatswatsi vo fana na mina ka podcast ah lava tsanana va tiva ku hi vulavula yini mfana loyi o va na malevu mi nga ri wa 2003 loyi okay xibakela i byalwa lebyiya loko munhu a loveriwa mi fambaka na byona mi nyika vo malume swi tivi ngopfu ku ri bya tintamu Lezo byi fambaka na mali. yes Okay. byo loko mi nga ri byi nga ri ko bengenge Amngini. mabo Okay. so laka Shangan Gang na competition na old back i jean ina ndza ngopfu ani yini na la ka thomo hala a yi n'wi ndle swin'wana a yi n'wi ndle ka thomo no andri kahle ngopfu andri line in so jean liya ha yi winisa so what you have to do i ku ri i comment loko ri ku wa lovola kumbe xana mali moya wa lovola botona wa lovola comment la ka comments loko hi ku hlamula swi ri i ta va yi winini kuma ku will ask for your details ibe hi ku fanele ku nyika xibakela wa ya lovola la ku ri za stress ka ku va ta va na mali ya Ni byela tata lovola. ana hala ta vutisa ku hi nga se ya kule vona a va lovoriwi na Ni ya veni ku ni kombela i ya le ka Shangan Gang. Swilo swi ta hi olovela. a mi fane mi yo vhe mi hlamula kholo mu ku hey loko yi dropa A nga ta vha ku i nga ni nyumisi. A xipikareni. no mchaleri yo tshama namuntlha hina mani kam ku ta ku veya mahlweni before hi khumba yaleyo ne ku na match ya Shangan Gang ya ha ri kona va nga rivali price ya hoodie i 360 I think skipa i 260 swi hambana 100 rand metse i swa hina ene xin'wana xa nkoka hi mhaka ta metse ne loko ri ku ri around Gauteng price yi ndlela yaleyo yes loko ri ku ri hala wa maswanganyana hi eda na ya ka ya Pixie yes leswi vulaka ku ri ma pfumela ku xava lava nga le kaya yeah hi ta va yisela ene xa kahle xa kona swi endla u va na like December leyi u yiseliwa hi un'wana wa Shangan Gang i ko gaza bosha ivi ku ta gaza bocha fika a hleva nyika xikipa kumbe ku ta diroka a fika DJ a mi nyika xikipa kumbe ku ta mina mani timangi hi chumu ta fane mi nyika xikipa fambi ri tlhelela kaya wa vona mhaka ri wena namuntlha jeke hina mali i khale hi nga se vuya la Shagbite loko ku vuya ka hina ho vuya hi ntambi i ntambi kumbe i nqambi Kambi.
Antlambi. I-artist. Oh, mi-artist kahle kahle. Antlambi, Inkambi, i-artist. Artist ne. Ishi. Na artist. So very Swahambane kwihi? Sambana. min loko se ka ya mahle va ta joke swahambana ku and Yes. why va ri artist Va nga ri ntlambi. ntlambi. Mara for mina ne. Mina a ni mi tivi. Ne. Se swandla na lava va nga ku hi voneni va kha va nga mi tivi. Mi nga ku hi n'wi mani, mi suka kwihi, mi kulele kwini. Ya, a hi sunguleni kwalani kahle. Okay. Loyi mu n'wi vonaka lani xo sungula mu rhanga ni mi xeweta hinkwenu lava nga ku wacheni ka Shangani Gang. Loyi mu n'wi vonaka la i Sina Mpaka. Kusuka ka ni kulele ka Maswanganyi mara sweswi ni tshama ka Mphakani. Se Sina Mpaka i muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga. Ni swi be kahle ngopfu hi Xitsonga. Vunanga bya Xitsonga. Vunanga bya Xitsonga. Yeah. Loyi a tivekaka ngopfu hi tingoma to fana na vo Ni ta humelela, Vinyi va mali, Nkelu a tiveka hi slogan lexi na xigazo n'wana mandeya. Oh, so ka va Ya, na vatwa se. Mo twa hi kwalaho ka Kahle kota ku tiva ngoma ni. That's why kahle ti-platform leto fana leti ti-important hi ku hi kota ku mi document vanhu va tiva xikandza va kota ku faka xikandza ka ngoma yo karhi. Yeah, i ntiyiso. So hi twa mu ku mu huma ka Maswanganyi. Mi te n'wina mani vito na? Sina. No, vito ra street. Sina Maswanganyi wa ku huma eka Maswanganyi. Twana swi sweswo. kasi Sina a ni ku stage name. No, Sina a hi stage name. Sina i vito Sina ra i mina vito. straight and the roba one. Ne. Sina Maswanganyi. Bangtele vo ta ku n'wi Josephine. Vo Risuna, tintswalu. Kasi a mi swi twangi laha loko va ku Sina Maswanganyi. A mi swi Oh, twangi. ni hayi loko va mbala ximbalo. Loko ni mbala Ta fika ka xileswi. yona. Lexa ka apostolo ne? Ya, jika mara a xi xatima nga ku Lexa xo hava xeriwe, lexa xo. xo tirheliwa. Yes, lexa xa Dr. Majuli. Yeah. Okay, so hi muchaveleri ni twa mi ku huma ka Maswanganyi ne. Ene ka Maswanganyi. Mchaveleri Sina Ni Mpaka. twa loyi Ni mchavile. So ka Maswanganyi i tiko ne. Yes. Ene ka Maswanganyi hi le vuhosini. Good. Cause mina swi ta ku ri va Maswanganyi i tihosi. Va tlhe va thana khale muchaveleri sani ku mina na nkoka ka podcast leyi. Khale matiko a ma name-iwa after tihosi. Ku fana na mina ko cinca loko karhi kha famba va ku hi le Green Farm ku ri ka Nhongani. Nhongani leyi i hosi Nhongani. And then ku na vo Madonsi, i hosi Madonsi na tiko i Madonsi. Se ku na Maswanganyi. Ku vele ku Eko Maswanganyi, a ri koho Maswanganyi. yes. Ma vona. So ni lava ku mi byela ku swi njhani ku kulela a vuhosini because loko munhu a kha huma ka ndhawu yo fana leyo hi langutele swo karhi ka yena matimelo mo karhi so a swi tikiseli loko munhu a kha kula ku ri huma vuhosini. Ku kulela vuhosini swa ku shape ku ya mahlweni a kuleni ka wena swi va swi kha swi ku shape because u huma ka muti lowu wu nga respectiwa. Yeah. Se na wena loko i kha u kula hi ri vana dyondzisiwa ku wena phela u nga hi bohili kula kahle, be respectful ka vanhu lavakulu ka munhu un'wana na un'wana. That's why loko mo tiva Sina Mpaka kumbe ni mi byela hi mina I'm very very respectful. Mi nge ni kumi ni khe ni ya hala na hala ni kokana i ku Nge mboni 17 mi kimi. yeah i mhaka ku ni kurisiwe kahle ngopfu. Ni nyikiwe nawu na kula va ku ndlela yo famba hi leyi Yeah. and then ni teki ndlela liya ya ku famba. So ku kulela a vuhosini i swa kahle ngopfu. Va tikomba ku vele vuhosini, sasekelo leri. Yeah. Ri le vuhosini. A wu le hosini i kha nga languti xikwembu xi tlharihini. A xi futaka, ba na xo i hosi ya tihosi. Mara loko va ku loko mi ku ku kulela vuhosini a swi vi ndlela a swi tiki ndlela leyo. Ivi mi tlhela mi ku mi nyikiwe milawu. Ku na mindyangu yin'wana yo ko va muti njhe. Yes. Loko u tswariwa wa hanya hi mhaka ku bodi ti hanyisa leswiwani bodi. Se va hanyisa leswiwani. So n'wina ku na nkarhi lowu va mi byelaka ku ri Sina na xigazo hi hanyisa leswi evuton'wini. Hi mhaka ku va mi byela ku hi mhaka to mi le vuhosini kumbe va mi byela ku ri hi mhaka vutomi byi so. Ma n'wi vona n'wana munhu ni mi hlamule question leyi ma n'wi vona n'wana loko a ha ri ntsongo loko o va a kha a khoma laha mi ku i nga khomi kwala ni tshika i nga khomi kwala ni tshika
i ta va a kha a swi tiva se loko ni ku a swi ni tikelangi i mhaka ku ni kule ni tumbuluka ni suka kwalaha mutini wa luwa ku tumbuluxa tumbuluxe hi Xikwembu Oh yeah. mara ni kule ni suka kwalaha mutini wa luwa ni khe ni tiva ku leswi a swi endliwi leswi swa endliwa se a swi nge ni tikeli swilo sweswo because already ni swi toloverini kusuka a ku tsananeni ka mina ndzi ni ta fika laha ne he Jojo Yes. a ni swi tivi ku i nga i swi vonini ne ko va ku hina namuntlha a hi mbale hi ku ya hi a ku na theme namuntlha vhele Yeah. mara ku na swin'wana swi nga ku trendeni swi sungule ku trenda tolweni ne swa GBV na femicide swa vavasati va vandla awareness swa ti va faka people. swa ti people and what not van'wana va ku people na ku people Okay, mbale people. va ku hi mbale people Vanhu hi vanhu. ne no la ta vutisa tanihi n'wansati sesisina ku n'wina mi ri yini timhaka ta hi ta vuya ka timhaka ta music mara leswi ko va timhaka ta ku hi la ku twa mavonelo ya n'wina hi timhaka ta ti-GBV na ku dlayiwa ka vavasati ku n'wina mi yime kwini as n'wansati ma kha ma participate ka campaign liya na n'wina mi fakini khala ya people a hi nga se faka ngopfu Ne. mara hima naswona obvious as n'wansati na mina ni tshama ni chuwini ku loko ni ya hala ni ta vuya loko hi ya hala ku performeni hi ta vuya Yeah. ma swi twisisi loko hi ya hala ku hungaseni hi ta vuya hina vamakwenu a hi tshami na vona va le tivasity va le kule na hina se wa ti vutisa ku lava nga kona va safe na ma swi twisisi Yeah. so swilo leswiya swo boha hi participate ende swo boha na hina hi mbala loko swo fika kusuhi na hina swo boha hi swi endla A mi na xibelani xa people mi nga ta xi mbakanyana. xi kona ne a mu fa sweswi loko mi ya tigigini mi vhe mi xi hava ende na hava xeliya xela xona i nga ri no swi tiva kusukela sweswi mavhiki malama ni khe ni hava xela xona masunduka loko hi ri ka thovo mina na siskita hi mbale people am- ey people mina se swa people people Swi va swi twa wena se. no i ku se ni yi vulavule ngo people mara matsundzuka hi mbale people ne Hi le a va hi byele khale Ko- a hi byeliwini a hi hleveriwini ku heyi ku ta va na Ka mhaka ya swona. exact mara sesisina loko hi khe hi vulavula na n'wina sweswi na loko ni pfa ni twa tinghoma ne na swi twa ku voice leyi yi nga ri i voice ya wo xipara loko vo ya heyi Loko a vo- nga humeli madimoni jojo Ni nga ri na mona na. A mimoya yo biha. ne ya la ta tiva ku music wa n'wina music journey kahle yi sungule kwini yi sungule kerekeni kumbe yi sungule ka Khalanga Productions mara hi la ku tiva ngopfungopfu kwalaha ka vuoxipara ku ni twa hi nga ri mina voice nyana hi woxipa Mbunyana. ya Lomu ku Yeah. na ndutu wa vona wo vona Yeah. loko ku na xigazo mina swi ta mara ni twa nyana moya ku na moya wo loko no sungula laha ni ba chorus ne kumbe ni ba worship song mi nga kuma laha ku tleleteriwini laha ku ta sungula jojo mara mata ku jojo na swi tivi ta sungula hi mhaka laha ne hi le gigini hi la ku tsaka mi nga swi endli vanhu lava nga talatala ma swi twisisi va nga wa hi nga tsaka hembe wo yolowo basa ka ya ku sungula kwihi so yeah tell us about like yeah sina mpaka a hi munhu loyi a nga sungula ku yimbelela sweswi ni sungule I was so little na ha ri ntsongo ni kulele ka family leyi yimbelelaka ka hina hinkwenu a yimbelela vo ka va nga ri ti-artist mara ti-artist ta ha ri kuteni na vatswari va mina va yimbelela so ni kulele ka a hi ti-artist so ni kulele ka family leyi ni nga ta ku ka yimbeleriwa so ni kulela ka family le kerekeni ku na family church ku na kereke ka hina ya ka Maswanganyi ben Maswanganyi Maswanganyi OVC ni kulele ka OVC vele vosidi i vuhosi byo tlhariela byo ni kulele ka OVC va dya timali ta tibuku ta tiko na ta minikelo yes yeah se ni sungule ka Sunday school ni yimbelela hi ndlela liyani ni ta ni ku youth ni ta ti-choir ta kereke hinkwato worship team yeah swi sungurise sweswiya ku ta fika la se hi nga pasa hi ta swikolweni kwahala se hi jika hi nga ha yi tikerekeni a ni van'wanyana tikereke ta le joni a hi ti twisisi hi ti twisisela tikereke ta le makaya ntsena so loko hi ta kwala a hi hambi hi ta ku swi yo onhaka hambi hi ta ku swi ndlise ku yini mara a na ha yimbelelangi kusuka ni ve ni tala majoni full time
no nta tlhela n'wi vutisa futhi ku na munhu nga byela ku mi yo tsemiwa ku tsemiwa kunene endzhaku ka loko se mi yimbelele xigaza hawu and then loko mi ku na vanhu va nga le ku teni va artist va yimbelelaka na yena un'wana i khale a kha a komberiwa ku ri a yimbela until loko na ngoma kumbe a nga se va na ngoma I think Miss V ka TikTok emakwenu wa mina lexiya kuna I think a mi ri 3 one day mi kha mi yimbelela this other song I don't know if it's a vunanga cover. Yeah. vunanga Then swana kuna problem mutini kuna vunanga mutini serious kuna vunanga mutini so I'm sure kuna yena wa yimbelela kumbe la ku yimbelela kumbe njani cause the comment to go inyikire simu ya ni swivonini luya wa ha ri n'wana a focus i xikolweni n'wana luya a focus exikolweni a heta a na xikolo ngheni ka life kasi n'wana n'wana a rhange a focus exikolweni music ani music wa disturba loko swi hlangana laya swi hlangana so hi ku u tiva makwenu wa wena kumbe yena wa tiva ku i munhu wa njhani swi ta n'wi phija a hi xitalo u nga ta swi kota loko ku ri ku a wu nge swi koti se luya wa ha ri xikolweni a nga se yimbelela voma next year yes i ta sungula ku yimbelela loko ku ma n'wi nida luya wa ha yimbeleka worship team kaya wa ha ri ka i le ka worship va nga n'wi tsemi sikerekeni please a hi tsemiwa hi yo tshika yo titsema mara a ni titseme se swi hete na vo ma 5 years se kumbe vo ma 3 years ni nga ha ri ku yeni ma swi twisisa a ni tshike khale ma swi twisisa plus kaya ku ri moya lowo loko kuma ku le ka worship team ne ivi i ya xikolweni loko i vuya veri wa ti vona loko u fanele i yimbelela ncha keyboard so loko ni tlhelela kaya ne a ni swi lavi ku tikuma ni ri mahlweni mara va swi lava ku ni yisa mahlweni but the guys wa ti vona voniwe hile a swi ndlela leyo so mina I want to ask about the because vule ku voice na vu gospel but kuna feature leyi mi nga endla ne yo hi va teka ya Venda a ni ta a va ya la hi Venda makoti mi nga endla na masipala i character yin'wana leyi ne a yi twisiseki until va kusana na yona mini ve kusana na yena like nkarhi wun'wana vula ku i Abraham yena nga ku ni fostela vuxaka a nghana wa mina at all mara tshame hi va kusuhani so i munhu un'wana wa like ri kahle demand so EP leya like not EP that's me ende swi njhani kaka xa ku I know a hi ri studio a hi tshama kwala ka production minkarhi wo tala ngopfu studio se ku boha beat lediya ma vona voice ya masipala ya endla swona phela hambi munhu no hemba na mi nxavelela vuxaka mara laya na n'wi mi titwerini la yi biwini yo se hi yo sungula a studio ku boha beat ku fana na sweswi hi sungurisaka swo masiku loko hi yimbelela ku boha beat i n'wi teka ya Venda i n'wi teka ya Venda swi swi sungurisa sweswiya makoti wa mhana tekiwa ya Venda swi ni hlamariseni because me a ni tivela site ra xikasi a ni nge tshama so I sound xikasi I sound xikasi ra Gagash a ku feature vona ra Gagash ene mi n'wi byela Gagash yimele ra Philane ra Betway please a ku ri freestyle ya ne a ni tisi kuheleli kwihi kahle i artist ne loko xi swi lavi yeah so okay ni loko hi fe hi chekelela ti features ne loko ha ri karhi ya ti features mi hi hlamarisa ne we took a legend a xikazini dokodela Sandler mi nyika ngoma Beyonce mi nyika ngoma ene swi hlangana cause okay mina loko kha ni byela vanhu ne lava ni tshamaka na vona u nge swi tivi wena a ni tshama na wena mata ku ni tshama kha ni ku yini kha ni ku loko ni languta Sinampaka na n'wi mi nge swi tivi a ni tshama na n'wina languta Sinampaka ne I feel like loko se hi nga ha ri hava Man Flow hi nga ha ri hava Dr. Sandler musicini hi nga ha ri hava timburi se a va ha ri kwana lava I think like bo Dr. Sophie yes I feel like this is the person ne hi nga ta ku wa yimini a xigazini a ri wa xisati baba and then from there feature
Dr. Sandile. Yeah. Ni kuma swona ni ku va tlhe va blessa artist ya yena. Yeah, it's a cosign. So how was it mi hlangana njhani swi tinjhani ku ta Sandile why ku nga tangi Majuli kumbe xana Johnson Balloon ni kule ni khe ni rhandza Dr. Sandile Chavalala na Dr. Sophie so a ku ri leswa swa hi two leswa swa ku u teka Dr. Sophie loko ni tshamela a chome maka mara wena i rhandza Dr. Sophie ne hi ku vo n'wana nga kwala yeah so aku se va ku no choose ka un'we a hi fambi hi 1 a hi sunguli se ni ku no munhu loyi mi rhangaku mu n'wi kuma a ku nga ri ku u ta rhanga hi Mani Sandile kumbe hi rhangini so va kuma Mani Sandile va vulavula ivi hi ta endla and already Mani Sandile a va vurini va byela management ku Khalanga tisani n'wana loyi mani n'wu ani ma swi twisisa ku ni ta ni kume na Yeah, I never rhandziwa. ma swi twisisa so mina i mhaka ku ri a va lava ku banana madokodela mambirhi lama Dr. Sandile na Dr. Sophie a mi yima na mani because ku ze ku va ku va na nyimpinyana a yi tivi Hey, a ni swi tivi. hi ku na va rhandza ni yi tivi Exactly. Gaza Bosch thank you Mina na n'wi na. Gaza Bosch from na Mike man nyimpi leyi helele ku hi leya madokodela Dr. Sophie na Dr. Sandile because it favorites ta vona Anyways, ni twe va khumba management ya Khalanga Productions ne which ne assume ku msayiniwe under Khalanga Productions. Swi njhani a ni swi tivi okay ku sungula is it like cover management or a record label as well mi sayiniwe under management or hala tlhelo mi sayiniwe as record label yeah ni sayiniwe hinkwaswo sina mpaka hinkwaswo kwalaya swi endliwa kwalaya ka production tlhelela hinkwaswo mi hlangane njhani because ku titele ti-artist leti ti lava ku ti-management ti lava ku ti nga tikumi ti lava ku sayiniwa mantwisisa because obviously management ya pusha record label ya pusha mantwisisa so n'wina mi hlangane njhani na va Khalanga Productions ku mi tikuma mi kha mi tirha na vona a ku ri event yin'wana ya Gab ya hala Mabopane hala Gab lo a ti-tattoos wa Marimba na skip vasati va hina va ye waluya ye walo hlulela vasati va n'we skipa so a ku ri event ya yena hala Mabopane ni un'wanyana wa ti-fan ta Gab wa Marimba na hi wa swi tiva sweswo so feneza swi chusanyana na hina ma swi tsundzuka ni ve ti-fan leta ta ku mina ni ve fan liya ya ku ya na vanhu va ze va chuha so loko va ku Gab wa Marimba i ta ka event leyi swi veni ku yo hayi la naye loko se ni fika laha ni fike ni mita Khalanga which a ku ri manager ya Gab ku nga manager ya Gab na sweswi ani la ku chuha na sweswi ku nga manager ya Gab so loko hi fika laha hi mitana vanhu ma communicator loko mi kha mi communicate then ku na video yin'wanyana ni nga tshama ni yi endla na Miss V ya Daniel Brothers se va fike va hi vona ka TikTok va wena wa yimbelela musi tana i ta ringeta a studio so loko ni ya studio ni fika ni kuma ku ri na DJ Vini producer ya hina ku ri birthday ya yena minkarhi luya I remember risimu ro sungula a ku ri happy birthday ka DJ Vini I used to perform that song ni ya agigini ya performer risimu lera ri ri 1 amba moholaki ani holo ri 1 va kha va ri repeata loko ni huma stage na ku vuya a dyi dlaya nkarhi wa kona mara sweswi loko ni ri yingisela ni ri yo a ku ndleka yini mara kwala a ku ri nkarhi wa kona and a ri hlangana nkarhi wolowo se mi hlangana na vona ka event ya Gab and loko se ni hlangana na vona a ku nga ri ku ni ya ba xigaza a ni ya hi ku Khalanga i munhu wa Deep House ni ye ka Khalanga Production hi ku ya ba Deep House loko ni fika laha va ba biti yin'wana ni swi twa ku leswo swi yelana na mina ya Deep House ya Deep House ni swi twa ku ri biwa risimu leriya hi vuyavuya mara sweswi Khalanga loko yo biwa futhi biti liya se mi nga nghena ta mi dlaya amkwana la ka Machuchu Bank ni kona hinkwako ni ba to hambanahambana masiku lama that's why ni ku loko yo vuya sweswi biti liya the very same beat liya liya ni nga tshama ni yi ala kun'wana kwala hi fanele hi vuyisa biti liya se hi ku mun'wansati ntsena kwalaha ka label swi njhani ku cause me mention va Gab va Khalanga vanhu lava i vavanuna va ma-Evo i vavanuna na mpanya se le ka Khalanga i vavanuna vanhu lava hi ku tiva ka mina unless ku ri na swin'wana unless va ri ndlela yin'wana exactly i nga swi khumbi u nge tlhela uli xikipa masiku hinkwawo stagini i ri min'wansati ntsena laha ne swi njhani ku tirha
ku kuma mi ri around vavanuna and the question yin'wana follow up question ya mina sweswi i timhaka ta ku mi n'wansati ntsena ya swi njhani swi njhani mara follow up question i timhaka ya tigigi also being n'wansati man twisisa ku tigigi a hi mi voni like that is it because antivi ni ta ku i yini mara Jojo industry leyo hi nga le ka yona yi male yi dominate na ku a ni swi koti ku pressurize ti-organizer no ku na hungu laha ri nga kona so kasi loko hi va vona va kha va ri kona ka gigi yin'wana na yin'wana na yin'wana va pressurize ngwenya ku na ku vuli vito a wu sali helo va pressurize hi ndlela yihi mara yi ko DJ kona a yi sali helo DJ ya kona swi nga yi vuli vito vo pressurize ya pressurizer ike hi n'wina ya pressurizer ni ta mi hlamusela ku ni vula ku pressurizer hi ndlela yini a mi se hlamusela makumini a va vulavuli na n'wina va vulavula na hina hi se va kuma hina hi va kumangi okusala hi va pressurizer that is the time va ri kona ya amkwini ya na loko ni hlamula liya yo sungula ku swi njhani ku tirha na vavanuna u ri n'wansati u ri wexe xo sungula swi ya hi ku u tirha na vavanuna va njhani swi ya hi ku va njhani vavanuna lava kun'wana swi nga ka swi nga olovi ka mina swa olova phela loko u kha tirhana na vavanuna u tekeriwa ngwanele enhlokweni hi ku i one ni last born loko ku papasi na va lexi vo endla papasi na va lexi vo endla ma swi vo se swa olova loko hi ta ka liya ya tigigi ka industry leyi nga ka yona ya Xitsonga ta vula hi sweswiwa ni twi nga ri ku tele ngopfu leswa swa ku hi lava ku dyela I'm sorry ni kombela mi ni rhamba mi nga ni tekeli enhlokweni mara leswi ni swi vulavulaka ntiyiso ka industry leyi nga ka yona leswa swa ku ni chomi gaza boxa ku na ku hosta di-event sweswi a ku sina mpaka i chomi ya mina lexi a xi tinele ka podcast ya hina a ku tana kunene ni ta ku chelela petrol me ni mbala xibelani hi bot 2.5 munhu a ni bye ku ta nyika 2.5 ma swi twisisi misisi a mi se suka phela ndlwini a ni se suka misisi ya mina loko ni installa vo ma 700 ni na ti-dancers leti ni fanelaka ku ni ti hakela movha luwa full tank mama 1.8 kwalaya se man twisisa loko se no la kusuka ni famba ni fika ni ku na ku cinela 4000 swin'wanyana se not ku vanhu a va ni rambi not ku vanhu a va swi tsakeli ku va na sinampaka ko va ku nkarhi wun'wanyana a hi fikeleli kumbe a va fikeleli kumbe ku hi hlangana ka price leyi a va lavaka yona mara sinampaka yi available ene sinampaka nga durhi very cheap a nga durhi sinampaka xibelani 2.5 misisi 700 petrol na vacini dancers 1.9 petrol fane ni mbala hlanganisa and add 50% hina hi n'wi hakeli swi sweswo that's why mi n'wi vona ri la good xibelani xa ku xa people xi kona namuntlha xa people by the way ne loko hi ku xi kona xikona namuntlha i ti mo hi vona and dlaya ti date i ti 9 ta November November ni teka hi ndlela leyiwani namuntlha ku na a listening session ya album ya maholiday holiday munhu i vitra EP maholiday maholiday i vitra EP ya sinampaka wa ka Maswanganyi a vuhosini namuntlha la hi tele ku yi yingisela mara yena van'wani se hi bela hi maholiday hi i minkarhi ya kona vo xikhongelo ne mara ni kombela ku tsakanyana hi maholiday ro raba xikhongelo mara ni ta vuya ni ta khongela mara ni kombela ku tsakanyana hi maholiday so namuntlha hi ti 9 ta November loko mona episode leyi a hi ri Shark Bites ne under the bridge at Midrand a hi ri ka listening session a ku na vanhu vo tala ngopfu a ku na wa Gap timbamba hi timbambo hi nga ti vona vamanese a va ri kona hi tshame kahle na Mpanyasi la nga chaya ku ni ta ku va DJ Wisi na Mpanyasi loko ku banga mani nga yi tinta ka Mpanyasi a fa u nga chelangi rimba leriya ma vona so hi tele swo fana na sweswo namuntlha so a hi posting ka socials so loko ku a wu fikangi swa wena hina hi murhambile let's talk about the new project mina loko ni ku munhu ne u blind hi loko a humesa project ni nga yingiseli nga tshama yi humesa hi ku ya mina ne loko humesa ve ni tlhele ndzhaku ni ya layini swi komba ku leswi nga leswi a swi ni that's why loko u ri n'wana loko u teka sete wambirhi loko sungula a wa ha n'wi rhandzi kahle se i n'wi toloverini u tiva na majikelo ma yena u talatala so loko u ta kuma wambirhi n'wansati u rhandza ngopfu yena so mina ni humini ka mane na se ni ka maholiday sweswiwa loko mi byela ku ri
mi tirha na mani ka EP leyiwani yi le ku tirheni njhani so far hi tihi tinghoma leti nga kona mi rhandza rihi why hi rihi leri mi filangaku la a ku ri mina la phela ti-artist to hambanahambana van'wani va kona a wu yimbelela swi vona kha swi humelela vuton'wini van'wani va touch ku fana na simu n'wana ra artist yin'wana mina a touch ra Ruza ra Spoki timhaka ta le byaleni Intro ne? tshama swi ni endleke hi ro ra intro tshama swi ni endleke swilo leswi so na a touch ka simu lera ni tshame ni longa munhu ka nga hanyi so ni la ku mi byela ku EP ya n'wina mi fila njhani hi yona Eish EP liya ni fila a swi hlamuseleki zamani hi ku laya ni zamini ku humesa ti-emotions na ti-feelings not ku nga ri ta mina ku ri ta vanhu van'wana perini ta vanhu hinkwavo ni ta mi kombisa hi tinsimu timbirhi ti nga laya ka EP liya okay mo ndzi ve ni sungula hi to tinsimu leta timbirhi ku komba ku swilo leswiya ni swi yimbelelaku laha ni lava munhu un'wana na un'wana a relate ku fana na verini xikhongelo risimu lera ra xikhongelo ri vulavula hi ku hina loko hi humelela vuton'wini a hi beriwangi mavoko loko hi xava timovha hi aka tiyindlu minkulungwana a hi twangi vatswari se va fambini mara mehe a mi ni vonangi vatswari va mi va yimela va kha va cina mi swi vonini a nga ri tsaleli n'wini a ni nga ri tsaleli mina risimu lera ende a ni nge swi tivi ku ni ta ku ri humaku ku biwe beat loko ri biwa ni swi twa ku u ri ni yimbelela hi ku Sina Mpaka a nga yimbeleli hi yena u ri ni yimbelela hi swin'wanyana leswi vanhu va nga ta relate ka swona hi swo leswi ni swi vulaku so risimu rin'wanyana kambe i yini hi na nuna wa mina hayi ku nuna wa mi wo famba ngopfu a hi ku i ra n'wina phela leriya na swa ni beli mina na swa ni beli mina hayi ku na lava mi ri belaku vona va munhu wa muchaveleri a nga n'wi kumi ma swi vo ene na malume yin'wana yo kaya malume wa miya yi vuya rixini nampundzu loko va ku kasi why hambi ni notela khumbini eka xikangu xa mina so hi swo sweswiya tinsimu ta loko mo ti yingisela kahle a hi ku ni bele Sina Mpaka ntsena ku na that track ni nga ta ku kumbexana ni nga va ni bele mina nyana ra ku swi lava mani swa vutomi bya mina loko vu khe u sunguli ku hanya i khe endla swa music i khe endla swi vulavula swi tele mani tshike xikolo tshama kwihi a ku ndleki nchumu hi vutomi this and that hi swo sweswiya ni lavaka ku munhu un'wana na un'wanyana a hleketa munhu un'wana na un'wana a hleketa ku vulavula hi Sina Mpaka famba ya yingisela track 3 i ni vutisa ku i ti vutisa na wena ku swi lava mani swi lava mani swa vutomi bya mina so i tinsimu leti ni nga ta vula ku ni yimbelerini maybe ni nga ta ku okay ni yimbelele hi ku ya swi lava mani swa vutomi bya mina so letin'wanyana ni make sure ku ri ni lava munhu un'wana na un'wanyana a relate na lavo nyimba lava hinkwavo ti-baby shower lava va ku nuna ku nani a tshama na majita we everyday tshame na majita mara nkinga yi le kuri kwalano okay ni kombela matawa tivhidi ta TikTok ta majita masoko hi va hi ri njhani mi va mi tsakini loko hi nga ri kona mara why always we la ku tshama i nga ri kona katsakisa matsakisi no mi swi vonile leswi n'wi wa mi tsakisa swo loko mi tshame na manes hi leswi na hina mi tweni track leya ti-baby shower yi ri famba nkata mina na mina ni ta ya ka baby shower hi ta vuya rixini an ali famba nkata mina a ku na probleme hi ta vuya rixini kumbe ni ta vuyi vo ma-4 se yindlu yi ta sala yi vona hi mani ku wasati leri a ri nda fenchara ngoma leyi leri ni wata yi vulavula hi timhaka ta yini ta ku a ni wo famba ngopfu tanihi n'wanuna it's fine yo byeli ku tshama hansi kumbe endla yini tani leswi wo swi endlaku na ta twa ku va nga vulangi u ta fila njhani mara i timhaka to la ku twa ku u ta fila njhani wena wona mi ni famba ni ta vuya hi 4 3 wa swi vona se loko matsotsi mata ma nga kumi munhu a va teki va famba swi lava swi bohi yi vula ku ri tshama kaya tshamani kaya hinkwenu mi kurisa vuxaka ku lahisa to twisisa kahle kahle va Sina Mpaka mi nga ni kahle wala ko twisisa a ni kona ngoma leyiwani ku lava vanhu va understanding ngoma leyiwani yi fana swi lava mani a yi sika mbilwini liya a yi nga suki kona mbilwini liya ni ta famba yi lo tibela nje yi yo fika swi fika liya yi yo tibela se loko a ri la wena muchaveleri ne ku na swin'wana swi trendaka gaza mara Sina Mpaka a nga swi endli na ku vutisa ku why
vanhu va obsessed hi tinambara. Number ta streams. Ya mina drop ni le ka number 3 ni le ka number 4 ku na 200 wa ti-streams hi siku ka YouTube ka Spotify. Why mi nga ri kahle sweswo? Because okay komisa ne sina mpaka na ho web. Yeah. Perfect. Exactly. All akuna ho ko hambi wo West man anda ku vula hi vito u yevula artist ne ange se mavula chumi sina mpaka demand le. Why is it so? Why you're not out there man? Ni famba hi line ya mina. And then ti byele ku loko no la ku tsutsumisa swilo leswi ni swi tivaka ku ni nga swi fikelela loko no swi lava ku swi fikelela, mara loko no la ku tsutsumisa swilo leswi swi nga kule na mina ni ta tivavisa. Swi nga endleka ni helela ni tshike music a hi xi xo huwa. That's why va ku loko i ba music i nga beli ndlala. Loko i bana music hikuva wo rhandza. Loko no la ku tsutsumisa tinambara ni ta tsutsumisa na tigigi. Exactly. Mafitwisisa sweswo swi vuya laha ka ku why ni nga tsutsumi ni performa hala na hala. Loko no la ku tsutsumisa leswi se mi nga ni kuma se ni khe ni ku mina na tigigi ta 7 se ni kuma ku tigigi leta ta 7 ni hakeriwe yin'we. Mafitwisisa Ni vone DJ Jepa yi kuka gaza i nga va na gigi ta 40 loko se hi hlanganisa timali leti nga ti kumi hinkwato ti ndla 14 vuya ka yin'we ka event ka gigi se leswi that's why ni ti byele swona ni na management yin'wanyana khalanga va tshama a swi ni vavanyana masunguleni loko swa ha sungula a swi ni vava ni tshama na khalanga kasi why me swi ri so vanhu va ku a va yingiseli na tigigi ta koho khalanga mamas you know what famba hi pace ya wena. Loko wo la ku tsutsuma i tsutsuma ya le na le we na problem na ku we namuntlha ni ta dya yini loko la ku nda sweswo i ta cinela mahala ka gaza ende swi tele ngopfu sweswo swi tele leswi swa ku i ta tsutsuma ya kaya i vuya mahala hina swihlangi loko se vuya ci ta ku languta a mi ye xigezeni gigini ya kona yi ku mali swa tikomba ku va na gaweni nhlokweni a na ta fiya kale ya ku va dyondzini munhu la nga na ku na tinhlambi to twana tinhlambi swa fana tinhlambi to tala ka gaza hi Jojo ti dependa ngopfu on ntsena ka music and hi swo swi endlaka ku va teka na tigigi letiya ta ku munhu a ku ni ta ku nyika ya transport kumbe ni ta ku nyika ya wave kumbe tana i ta ti promoter and once i ti promoter va nge hi ku tekeli nhlokweni once i ti promote loko sweswi no ta ka event ya n'wina ni fika ni ti promoter ivi mindzuku mi ndla event ya vanhu va mali mi ta ku luya wa ta mahala wa ta se si khoma 1000 kumbe se si hi ta ku nyika vuswa tani loko se mi hi charge se wa titwa se wa titwa mafisisi ende sweswo ku nga ri swona hi leswo swa ku va ku na ti-chain ta luya sinampaka and then loko se u ti promote even then se loko va ku rhamba futhi ivi ku la mali ne even then even then ku la mali va ala ne va tlhe va suka va vulavula maka a xi performa mahala lexiya swan xi sungule hina nge xi vona voni mhaka ku ri a xi yingiseli swi vitaniwa familiarity laha swa ku vanhu loko va ku tiva hi ndlela yo karhi a va ku expect i nga ya ehenhla twisisa anyways ni twe obviously yi khumbeni mhaka ya ku mi dyondzini a ni la ta tiva ku mi dyondze kwini mi dyondze yini makhama apart from music because hina hi documenta sina mpaka laha sina mpaka as a whole sina maswanganyi sina mpaka ne hi la ku tiva ku mi dyondze yini mi dyondze kwini apart from music what is it that you do outside ka music mantwisi mi ta hanyisi ku vhele mi ri tigigi hayi loko munhu o mi byele ku mi ta mi vitani swa vuswa a mi se mi ta hanyisi swi tele swin'wanyani vo nyuma hi le camera nyuma mi languti okay sina mpaka edyondzini I'm a graduate, you know. I graduate. Ni graduateile ni dyondzile at TUT Ga-Rankuwa. I did public finance and accounting. Vanhu va timali. No wonder 500 va nga teki 200. That's why loko se mi ku ni ta ku nyika 2.5 ni ku 2.5 minus xikoba ku a mi swi vonangi ku a hi ri ku enweni nyana ka yini ni ku minus mi swi vonini ne ni ku minus ni ku 800 ne va tshama nga ku nyiki na rider le 2.5 leya yi wela ka rider yi wela swakudya industry leyi nga ka yo ya Xitsonga ene phela 2.5 leya ne ka rider ya Sinampaka
a yi humi case a yi humi case ene ku na vacini ku na Sinampaka ku na la fanelaka a selecta Yeah. ku na mi fanelaka ku teka content so kuna drive kuna driver ene yini wa sweswi ya phela Ma swi vo- so yena so ni nge na hunter drive we became na ice trophy ni munhu old bag nene a tisa nyana so swi ndlela le and a ni nga se heta liya ya ku ni endla yini Sinampaka munhu un'wanyana ni le ku laveka ntirho a mi ni tholeni mari ni ta teka mali ya kona loko hi khe hi kulakula so no hi fika ka position leyo ti bye ku no na ku tatisa CV ya mina na ha tlhelela xikolweni na next year a ni yimangi so ni le ku tatiseni hi le ku lava ni le ku endleni ka ku loko no kuma internship ni nga tirha na yona sweswiya swin'wanyana hi ti leyiwa ni nge yi vuli la hi mhaka ku se already vanhu va ta ku texta ivi i ala ivi va vhe va ku zonda ma twisisa Va zonda swona va leswi gaza. mina ni ti hanyisaka hi swona leswi ni nga ta ku swi ni nghenisela mali mara a ni scam vanhu a ni dlayi vanhu a hi ta hi khome khale i swilo leswi swi nga nawini ma swi twisisa ya a hi lava ku vutsala hi timhaka ta ku hey vanhu va mitwa ku miriti 2.5 hamteki van'wana kha va teka ende va ta ti vutisa ku Sinampaka i ti hanyisi yini swi vula ku No. yena na vona va wela a ni ku na vanhu la Pitori va endla sweswi va swi ndlaka ya vele ya vele mina I want ni la ku mi advice mo tsundzuxa tinqambi kuloni sorry the artist ya sweswi va advise the artist ange graduate munhu nqambi hi leswi good mi hlamule question liya ya le masunguleni liya ni nge graduate mi ni there vitana are good difference between nqambi na ti ya nqambi oh leti nga dyondzaki kwihi nqambi sweswi ni kongomisa ka tinqambi ku na tinqambi to tala ngopfu ne ene va xaniseka because loko va kuma 2.5 ne hi yo va hanyaka yona a ku na xikolo Yeah. na business xin'wana xa kona loko o fana rhambiwa kun'wana o fana ya kun'wana na kun'wana because la nga yi ta tshamela nje because a nge ngheni mali nghenisa mali hi music and maswaku music ku fana na bolo ku seasonal short term career bolo wa tshoveka namuntlha va ku u nge Yeah, tlangi masiku na rin'we nge- bolo fambi. wa vona. Kuma ku a na business na music ne namuntlha hi nga ku okay ku na Sinampaka mundzuku a nga ri kona reason se ku na xin'wana xi nga humelela hlangana mavo so u ya dya hi yini so what do you have to say to tinqambi leta to the artist or the Tinqambi, that is right Oh, okay. yeah okay ni nga vulavuli hi ti-industry letin'wana mo ni vulavula hi leyi mina ni nga ka yona ya Xitsonga Yes, swi tele ngopfu sweswo ende ka vanhu van'wanyana a swi rhongo ku vula ka n'wina ku okay va ti hanyisa hi yona mativa ni ala yini ni ala liya ya ku munhu a teka 7 ya tigigi a hakeriwe mali yin'we hi mhaka ku lava fame ma swi twisisa leswi va koho vanhu lava nga ta ku okay loko o teka 2.5 liya u le kaya a nga zi a ni damcini u to fika a ti yimbelelela a ni ti-performance ta hambana ya Sinampaka performance always on point a ni lavi ku a mi nge ni kumi ncina ni ri wexe so ku na vanhu lava va ku i swi vona ku loko a teka 2.5 yaleyo ti chelela petrol ya 500 a nghena a cina a tlhela loko a tlhelela kaya u salele na 1.5 wa xava mugayo wa xava xevo so mina tinqambi ta ka hina n'wana mhani a swi bohi ku u tsutsuma everyday ta ze hi fa hi ku tsutsuma hi ya kaya hi vuya joni hi ya kaya hi vuya joni i khe u cinela vuswa for example or u cinela swimalani a swi pfuni nchumu leswiya tshama kaya loko swi nga endli tshama kaya a swi bohi leswiya ku cina ku yimbelela a swi bohi tshama kaya once va ku mali leyi famba i ya cina i swi tiva ku loko ni tlhela ni ta sala na mali yo karhi go for it hi leswi ni nga ta tsundzuxa vanhu va ka hina xa nkoko a swi bohi loko mali ku ri hava a va nga xi vonanga a ni nga xi vona ya a swi bohi loko mali ku ri hava ni te na mfa wun'wana ne hi ta va na episode ya yena mara no la ta kombisa nyana swin'wana i very close na Musakisi ya anki ni la ta tiva ka swi ndlisa ku yini swa tigigi i tshama kha a famba is it every weekend and what not ma vona se a ni hlamusela ku no usually January to March or April a nga gigi and not because a ti koti gigi but because mali ya because it's a dry season mali ya va yi offeraka at that point in time
yi va yi ri ri hansi hansi. so loko o yi teka i timhaka ta ku se brand na yena i yisa hansi Yisa veni hansi, by the time ku fika summer or laha tigigi se ti inanaka tipromoto ti tiva ku yini wena i charger Good. ma twisisa so sweswo mi swi vulaku ni swi relate na leswi a nga swi vula and it makes sense and mi nga rivali ku liya i le ka it's in the commercial space national Yeah. mainstream basically ma twisisa so logic ya leyo sweswi mi nga swi vula swi apply ku industry yin'we ku Yeah. hambana ti-genre se swa apply No, hi kha hi ya ku pfaleni ne hi nge pfali hi nga nghenangi laha hi nge pfali hi ya thula mahaxi yes 20 yes ni ya ku ngunyuteni noma n'wana ka malamulele ne ha cina xilo loko mchayana mi nga tiku hi mina hi kona Yeah. ka ni ngunyuta leyi best female Yeah, best female Xitsonga artist. Xitsonga artist na liya henhla ya Best Best newcomer, newcomer. best album of the year. one of the year. tinharhu ne ma-triplets Yes. ma triple ande ma lava ku dya ma-triplets malama Ma lava ku dya. mara wa tenda ntlambi hayi swa hlupha yeah so how's the feeling man ku va munhu a nominatiwini and then mi expecting yihi leyi mi twa nga ri laha kahle laha ya nga expect yes How's the feeling? I'm feeling so excited and also grateful for the opportunity. The nominees letin kombe ku you are doing great. Yana mahlweni, keep moving. Ile swi tinga ni komba swona. So men ola ku win. Ni voteleni ka. va vota kwini Min votela ka best female C. Ni le ku fambeni na yona leya best female C. To vote you SMS to 45859. Female C hi maletere lamakulu I senda message lwa loko u senda ni va foneleni va ka munghana lonene ni ku no n'wina ma hi roba why loko hi senda ti message mi nga hi vuyiseli inani SMS, yeah. SMS va ku no swi leswi hi va hi swi recordini sayitini ra hina so it's fine votani so let's vote vota ka 100 vota ka million for Sinampaka. Female Let's C, bring it Chai. home. Female C. yes Female C. female si ka Female C. Ka 45. 245859. leti n'wana mi ti hlayi Female C. Female C. Female C. Female C. ya yi ku ya hina hinkwenu laha hi liya ne You queen. ana na mari You female C. female C. liya Female C. females female C. Female C. Female C Oh, ka female C. 45859. Yes. Mabo ivi ta yite kwa yiswa kahle letin'wana ke hi byeleni hinkwato loko Yeah. na ka mi nyika 100 No, 100 yi send ka female C 100 liya na toleta na tirhandza best album of the year yi best ka mina Liya best ya nga newcomer yeah Okay, yeah. best newcomer of the year newcomer Yeah. newcomer Yeah. Aye. Yeah. So yeah best female artist of the year let's bring it home. Yes. mina I think no la ta vula loko ka ha ya ku pfaleni a xivutiso no la ta ni acknowledge and tlhela ni ma appreciate ku va ma pusha sound ya xigaza as it is as much as you not element ta new sound Cinca-cincisa. mara the fact ya ku masungu hi tshama hi va na a conversation about the artist ta sweswi ku a timbali xibelani yini Yes, I she's remember. one of those that va embrace ku the traditional attire and for that ela ku mkhensa mantwisi because and a hi ri lava swi endlaku va wrong lava va mbalaku Yeah, swa va swi mbalaku va mbala ku fana na mina va mbala tiburuku ta mubuku nga ku xiketi mara ne point i ku hina hola ta mi appreciate ku va ma hi nyika xigaza lexiyani ma twisisa because se va hlayeleka vanhu vo fana na n'wina and vo ndzi nga ri va kha va hungutana ma twisisa so for that we appreciate you and hi kombela mi yingisela album or EP Yes, ya brand new. ya brand new from Yes. the box Maholiday. exactly so and they can sana ka munghana lonene loko va mi acknowledge ku no Yes. yisani mahlweni swi swa n'wina ma twisisa ko xota ti-promoter ti mi acknowledge Yo Ma ina twisisa. acknowledge yes kwalani yo yeah swi nga ri ku te swi nga ri mani vona ku njhani Yeah. mani vona Yeah. mani vona sweswi yeah ani mi mboni voni ne A ni mi Swi voni. so- swi hi ndlela leyi loko mo va mi swi twisisa kahle swi so ne
Yeah, but hambi swi ri so one day swi ta pfuleka man. Yeah. And speaking of that, ne, kuna swin'wana a ni swi tivi ku why vanhu va tsandzeka ku swi endla. A wu na munhu wo fana na mina loko wo cheka Facebook ya mina, okay, my socials, Yeah. u nge ni byeli ku ni favor mani artist. Na yona favorite artist mara I don't feel like no fane ni khongela. Loko munhu a humesa ne na tsala ku humesile Yes. and na yingisela. I feel like a swi ni tekeli nchumu. Ni nga tsala ku xaba namuntlha xirhami. Ni nga tsala ku Sinampaka u humesile. Yeah. Swa fana a ni lozekelangi music wa ba swi fana na loko sina va sasekini a swi vuli ku loko no Jojo not Jojo man Nkateko yi sasekile a swi vuli ku it doesn't take away anything from either of them It man. doesn't. So I promote man before yak faleni ne mara ngi kuna question timbirhi yin'we. o xilo xa ni xiba xi le henhla ka nhloko ya Jojo A ni xavi mina. Nga xavi. Wa ni rhumela. Yeah. Na question yin'we ni vona production la yi ri se na timina Xitsonga. Ni yin'we lewani ya vanhu lava va hi viewaka. Leswi va kha va ku yi nga heli episode mi nga vutisangi guest question ya so. Yes. Question Ya ti viewers ya va languti ya va voni na vayingiseri loko ku va tima TV va pfula sound ntsena. Yes. Beri Sinampaka ana mina munhu na. Yes. Okay, I'm taken. Please. so lewani question loko yi vutisa masiku hinkwayo ne a hi tlhokovetseli hi ri Sinampaka Ina munhu. so A hi swi vuleni hinkwenu. Sinampaka Sinampaka. i na munhu loko ku ri ku ri n'wi lava please na munhu nga n'wi feli vukati Yes. because swin'wana u ta fona ivi a hlamula ivi kuma ku ri ngwenya ya kona a ni swi teki mani Va ve va tshika ku fona hi 12 na 5 ya nampundzu va hi tlele. va va tlele maswitsi va tlele i vanhu vo tlele Eh. okay se sina khensi ngopfu va mi ri na hina ne Inkomu. kese nkarhi wa n'wina loko mi tshama hina swi hatsaka loko na swin'wana swi humelelaka vuton'wini hi le kaya Eh. nhlembhu ya lawani hi ta vulavula ku okay swi ku humelela yini loko mikhweleta ra vumbirhi a ni mi tshama hleni tindlu ta n'wina hina hi ta hi ri kona ku tsaka na n'wina hi ku yes and keep making music hina wa hi tsakisa music vutiseni hi yingisela hi va right so hi ta hlangana kwihi a xitejini namuntlha A xitejini na swo boha na tinyonga ti ready. Ti na insurance phe. ti-insure-wini Hayi ku ready. leyi artist Jojo leyi artist a hi ntlambi that's why yi nga performi ka 5 hi siku hi mhaka ku insurance wena you have 30 minutes Yeah. loko u tinyonga for 30 minutes kilos hey Ti ta hela. mileage exactly yi fa yi servisiwa phela no khensi ngopfu ne a ku ri episode 82 tshama na hina mi vona tin'wana ti taku ne ti nga hundza hi ta tlhela vona nakambe hi sweswo ekosa wa nga sika munhu loyi tima broadcaster hi ti recorda mani